your number now, so one number. Put me on the stars. Yeah. Or penny jadi anyway, no. Mission stars or remedies. Na me friend will be some say, my father when he. Ah. Yeah, I'm assuming himself or my number. Pizarro, unim diana 18 years ano. You'll be a while. Phone na. Aye. Data no. FM bano. Aye. Aha. If you have number na. Wo ofresi so na eshayamu. Sompa FM. Aha. I be the record here, me say, or I should a smartphone. Okay. Yeah, just a boapayet in a near bon was of any maybe. Now, last me, I'm sure. Said the old lady, one chair beer. May the back with a baby. Or catch them a share. Or no one found the chrono who are coming for. It is a young monsieur. Pizarro, and I was saying status cry. Ya no sign ye kutia bi wohwa. Utimi redeem bi wo. Sharp pepe. It is a net papa hotel I be the government papa in community. Mr. Anopa me say STOPY. Medasi, Medasi. Yankopon Israel. Yankopon Israel. Me say ene wo bi kokun wo bi ne. Ene ye kokun wo bi. Obi a plan say ben kwan a ode mani kunu no. Ode aduro be gun because be ma no oye masem dodo. Ye nyina ye tie sompa. But odi ni baby a okasa free. But you make us obey. Mami nti o papa. I be je Madam forbid mo to me accident. I was fantastic was. Now accidents make you or sure or two for that's some of these at the far opposite of what was happening. It's not people be told you. It's not could be funny to say a guy who no idea. Yeah, you come go to work. Let me say so you can money. One I money one on I. Wait, I'm just for me. Or you should just do NOD on change in the country. Mate, I'm just for Becassa. I'm in fact for be Sompa FM. Hey, Asamo. Mister no pay me and come up with the bread one say STOP. Stop. Hello? Hello. Mommy had to say. What are you? Udini baby I can say free. Okay. Near friend was saying. Okay, Rebecca, I mean tea on a pay. Okay. Me bacho peja oni kakra ma me. Oso adam fo aye den. Wa ye no wadi. Adam fo. Jenina ye tie sompa. Ba me ba ni na papa no mo. No ha. Aba. Mentinin kan yi. Oso se. Anasa be ma na anya no ho ade. Because my friend playing the buy. I think I am in that. So you see to buy. I am buying a store. I don't need to know that's why. Oh yeah. Nese wadam fo na one na yesa no okunu. Ai. Obi obi ni ya fin tan wo fun. Hey. Ada okunu no. O yusu adura na. Your husband. Mr. Mintimmy, or Quaba, no, cousin, a bear, you my leg. You cook dinner. Dano come and we have been Sompa FM. Yana Bona, Mammy. Number ya wa fresh yano, and the bob bed to a friend. Why? And I was a cry audio, mammy. Why? Not young shall quiet was 7 and first. For chat to a night and call the secret of life and so. Hello? Hello? But you didn't baby, I'll cast free. Okay, near Fred was saying, your friend, mammy, I see. Mammy is no pay.
And I paid you blow. Come I am it. Sao? Guy to finish. Go figure guy. To be an affair. And a paid blow. Matemame. Listen, yet. So what's Nyamishrao. Nyamishrao. Yenina ye tie sompa. Nyamishrao pi. Ya vampire mommy. Erade mfo enko adum wate. Enne. Said the course neighbor no. Media agra secret of life on emba. Ebusiafo enkomo foforo na wase yedi o. Yento aso. Ana yemfa nkomo foforo mbra. Na chese krom ha de masa ubewu o ade na wodi ye obi na hwe da bia na meka asem bi se men take obi for granted men nwene se nipa we de mimu no ana memfa na nya hwe oni chitafo bia asem to obi a obi betu no fo ebe onwa se obi betimi afa lawyer ama obi na odi asori atiawo ebe onwanwa se obi ye elder Sompa FM beko bosom so akokun because of the odi aye no ye ka kire wo ma munyan ne so munyan no onso so a wo de ade ye obi onso jai tv yi wani bi ye ro minister ye obi bone eye obi ade ma ne ye ne ya obi timi ye obi ade kra na bone no ode enti amanipa no kra de ne bible ato ho because say any person onyame fa ne bo awon to ne ntam wono ade na ho ode beto bo na abo enti yesi wutu ayi no wutu ayi okrafro na wutu mama ne sofo na wutu mama ne sofo King George so enti ne yenhwe bibi ye na 1 minute onim se enkomo ya edi ye bra asemi ne o kan na chire ye mi ze meti ho we be o se bidu ba bi edi be kum ni paso de suma awrade on fa back door ekobo somsu kokun obeka chi o se awrade no me no ayede ekun nzu no oboa na se Yenina ye tie sompa. awrade nsuma no wo ye rough and nei obi bekun ato asondem ho ato abusuanum King George media juma ne ye even yenima sofo bi mu a wo de wasem akoro hokra wo de kodunsini kofo ho na aye ho adwuma ma no na wokosae wo na wontimi nsae wo obeja na so de maka se madome wo sa no wo konfia na behu de ode be ye wo o pani bia na sofo bia no nyame nipa bia oka otai ka no me asem no wo ya medome me se wo edunsini me na me ka kire wo but ye tu bi mu fo o ya busunsun nipa o wi ofo nsa ya hwe wo de doctor setadu asema ya kan doc yes sir among for a bitter anapeye kakra ya Sompa FM stop why jai because me no de ntia ma me ka kire obi se onjai ne se nipa no o di bone on sank enhwe na chi wow ye won krofo be 7 a oto aduane ma mu di nti nipa na wo attack no wankasa na on de owu a okọ ba ne ma wagya omo ho oba bia o ye innocent a o ware sa ti bonkoso no ono na ne ho ye memobo minister wo ka say no wadwene ho hu se nipa na obi ye ne bone no wono nso wo nipa wono nso hwe wo mo na bone no kra timi adampo ne spirit ama ne niema bi nso abona na de betimi aka che nipa no anse onjai obi enyan enso ni nyina ya chi no enya sunsun so oh yeah ubehuru nipa no bedu ba bi no na yare bi abebo no oh yeah onya no adru enso won kai de odidi obi ti boni bia ye beye bia no yenya so akatua wasase so ansa na atimuda no de no so Yenina ye tie sompa. abusia the secret of life breno na ye do so no doctor said do atnase doc me san wa kwa babiem ye nua na bibia bokọ de iso adom me ho ye fa ene mpese ye di enkomo ene mpese ye kofu ma ngasa okay ye waduane bi yo ha indomie fo no womo no nim ai womo fried rice fo ni indomie fo no womo nim na ye friend of bitter yam kurase ye wa kurase no
aduane e friend nkamfo okay ɔsi koko abene nkamfo abene de ma pani aputo nsu koko abene nkamfo abene de ma pani aputo nsu I wouldn't come. I come for. Enye no na yellow. Aduane e di siso a Sompa FM. Baby am call me kro me na no. Ese ya na ese de anyinya bi za. Doc. Ye monwuram. Okay. Enkamfo kra ne de ben. Nkamfo ye aduane a e kan bayre group. Okay. On say ye kan bayre gumu ahodo. Na nkamfo eye fani bia bayre no emu bi. Okay. Aha na nkamfo no said ye etie no abrofo no edi a na omompe omse emu no enwuno nti na omofre ne bitaya. Okay. Aha bet ya kanfo na say Ghana for no die ye pe ni die no ede enya nwuno said ye omo adwuno no ekyere nti omo kan no bitaya no. That's right. Na doc nkamfo yi ehin fa ne free buy ekwan be so kra na itimi discover nkamfo ye discover no West Africa here. Okay. Ebi ni ba bia se bi wo ai ewiase afa na ba bia omo be fa free West Africa na ekoye na nkamfo no ekukọ Benin na bi wo Nigeria, Togo, Ghana, Cote d'Ivoire meka na say West Africa ha nyina ebi ewo nkamfo no sa na etie. Okay. Nesa enya dia opebia obresa enedie opebia obre efri se nkofo bi di tabno eto so ahemfo no say a western word for ya omo no de omo product ana say omo enuane brewa wo waduane e wo ho na ahwe wa no e wo se omo de bibi eto so se enye nti say ne nkamfo no omo ma ye gya die se nkofo abusua bi kodi ma omo nyina wi enti enye ensese ye die aso ye free di nkamfo nya ne o enye ne Look, nkamfo no ye what types ewom ye what different ayi mana ai sa yo mu mienu. Okay. Nkamfo no ye what de ani ye Yoruba ani ye what de ani ni akoye white yellow eno no yellow no ani ni white kakra. Okay. Di mu mienu ni nyina no nkamfo na de ye Yoruba no ana emu no enwu no kakra. Okay. Esne white no white na de esne yellow one. Okay. And can you say I friend say Kofi Amwa. Ana ona na dua bi ho. Adwo ni ma nyina sin. Oh wow. Ano no se ode ye nko hospital a. Sela ya na lie ho. Nkrofo asalae no. Ono wano ankamfo no. Kofi Amwa no. Atiti ni kontomle apɛ afuom niema enti nurses na onbo ayina chi ubehu ano de ama no ubehu a na che se yen de yetwa fam nurse no protocol no come for protocol no and come for protocol dog na aduane e friend come for yi e de na nature ka fa ho the nature e kan for e fa ho ne edin na da so ne nkan for e kan fo nipa said ye King George can. Okay. On say what the no no e de kwacha onya fever e wo ahimfo and I say a nurses for no anim. Right. So we didn't come for unya fever or the cha unya fever. Anything they did de nkan for. We didn't come for unya fever pa. Unya fever. Aye. And I was had nkan for no so cha. Ebie kwai ma. Hey. Aye. And is it nkan for no na mum yen kopa bi ni o. Baby a we nya bi pa ye kwawu. Eastern region. It's kwawu ni achem na kwawufo. Because na nsem ho no na mi hu so mo no anu abi ton ba say mi hu bi wa. On di fi ho na e ba. O mu de fi ho. Fa na e ho. No kra. Akra se ye ho pa. Onim say ebi mo kra hu say ya no ankan for ton o mo feel say ya baifu aduane. So o ma say no o mo say baifu aduane. Na wo kan. There was a perception of tag bi ato so. Very bad. To ye di atwene.
local foods ni nyina da ne abefo aduane enkamfo aprapra say di bi ne die adi bi nso ye kama pa o so ni nyina da ne abefo aduane o ara who say dog yensa mura the nature kafa enkamfo ho no nature on say by ready bi wo ho a eboko fom by ready do no aboko fom ebi nso boba esro okay enkamfo ka ho omo boba esoro no ho senka we senka eboko fom no ono no de oba esoro enti wudua enka ututu ho no na de ato ho no na wa boko fie no aguso kese uberu se ebo no na epeja no basoro na epeja no basoro na afin so enkamfo no se wo enfufu mu ana se kwaye mu a utua fadua ansana ni nasia no wadi unim yes ya adi ewurem ho no enti se ukodi a ubenya ohaw enti edi 2 years ya yeni sa ai okay kampo enti ni nature mu no anu odi enti why ya no ana wo se widie edi 2 years ya kwa ensese widie okay eno no wa de foforo a yade 2 years 3 years edi kono wa de foforo edi okay dog yenhwe health benefits I want enkamfo wo bi din kamfo a apomudin sembena apomudin ho faso ben ena nipa no benya kamfo ye education papa me de ye ma aduro pa enkamfo medua bi dog mi obi wo me ba ha be dibi on say sam ready de adua enya emwe na etimisa yare maako 38 wow na yare no so na yare kese fibroid aduro kese pa ne nkamfo yi ai fibroid we say ni kese ti say ebe ye free hono ebesa no wode ade bi ka ho a wase etu ase wow diabetes ya ankasa ayala bi say eni aduro pa ne nkamfo HIV aduro kese pa ne nkamfo infection adukese infection said there be infection gonorrhea syphilis in the akan aduro pa ne nkamfo ya if you said there beta no more germs any virus empe saade no enti say about system mu a na wo mo baby afa titru na habai no enso so ye adukese pa cancer hodo nyina no kamfo etimi esa enti obi wo etimi ka se ye na no na wo munya saa yare we na edie saa yare na aba eye nuane bia na wo mota edie no okay enti ebo wo ho bai ena na wo mutimi ka se ye na no wo mo yare we anu aduro pa o nanso na edie ase eni ho no eye saa niema na wo ho no odi mawo a no anaso de ye aduro mawo a e wo se yare no ekọ enti kamfo de eye adu kese pa wow titru wanu ehunsu na yehwegu no onom enipa no eno wo yare wo pressure onom a ebeba fom wanu anyese wudi kurampo wanu na enkamfo no hunsu on say ye no ana anwumre ama ade eche enkamfo no agese chepa ade eche ensu no wahwi no wanya wo pressure duru obi pa de otie mi bia pa opa kokoye bi hwe mama makai wasembi antino enen kamfo ho nkomo enna doc ede abreye doc ma yenko aiko Herbal Center na yendin komo ho no kakra enunti we ya yakeka no e kire se oba na me din kamfo no afredru ede amawa onom ye no e wese wo yare ne ti se cry e wese woko na ye di date of birth no so edi ye dwuma e wo yaso ye ho no enti onya ka o date of birth no wa ye hunu se aduane we ana se aduru we ye de manwa e wo se yare no etimi eko enti eniema ya po no a ene ye ni no eno na ayiko Herbal Center ya fa ye de sa yare enti obi ba horo se mi won ka se mi yare doctor mi sha se me no wa aduru no sisi ahoto no aba eye enuane ya ye de ye enuru no enti ema obi na ada se me empe abibiduro na mse so obi so
HIV a ɔfa na ni nkyerɛ ayiko Herbal Center. Wow. Yɛbɛtu aseɛ koraa. Wɔn nipa pii aba adanseɛ ɛwɔ ho. Okay. Ebi baako koraa de wɔ so ɔyɛ ambassador woman bi. Enti ɔyɛ nipa no ba na asɛ wɔ dato a na mafrɛ no. Na ɔne nipa no akasa. Enti HIV aduro deɛ mewɔ. Ɛnyɛ no nko a yare bia kidney ɛne hepatitis yare akɛseɛ no deɛ ɔde ba maakɔ mu a Mary no. Nyame bɛfa me so ama me ho atɔ me. Na sɛ nipa no de yadeɛ no bɛto nkyea wobɛkana to fam koraa. Wow. Enti the product no so no ɛwɔ edwa so. Na awo miendi product no ho nkɔmɔ kakra. Minister yare no so de awuntim sɛ ne din no so akɛse o. Yade ɛbɛbɔ ne din kura awuntimi mmɔ. Na moxil pu na dien na jese wote yale ni din kura madam fo bisi yale no so ya na ni din na akono da bi yale bia ni ho ani din akono yade enye de obi benya wa na firi yade enti na doctor said do kofa baya oda ayiko Herbal Center no wose won de wontsena ho emma yade enku obia wontsena ho emma yade enka wonto ho enti wo de wafuso a na o cholesterol no so ekosora eye ayiko flaxtomy mixture eduro we ya ekura mi ebeyi wafu no ama wafu no aye kama ebeyi fat ni nyina afiri mu ama waye fefefe kama na over doctor said do aso ya me se me catch us doctor o bibia bi wo bibia bi so wo ba wonka na me de ma no eto bia na edi trade ntimi ko hu a me kada me busa se doctor na ti wo bibia bi na ese de o ese waye low key ese wo bi ba woni hwe doctor wo bibia bi wo machines ni nyina bi ho do de be fa wo bodim do de be tata ho bra doctor set do ahwe na obe hu se we na ayiko flaxtomy mixture ne de wonoma anopa warm water atremienu anwumre atremienu eni nanu eni nansa ubehu se cholesterol no ekofom kama na wafu no so wanya flaxtomy enne said ye me ba ye IBJC akeka na tare ahyem Dr. Herbal akeka na tare ahyem kenjo like wafu so abema untimi nye me say ema ye pema ema wo mofuso wafuso a wo be mi hu se de menka wo be do afuo ama wo bi adidim esanse wafuso obanya for ye bu ne be ye nka na se minister nya no ano no oh what do you me do birthday me ba cho King George akwana no wadum no ohun wa obi a wafuso na me de no fa King George me sa kam de neson ana me de no fa to krom bi to ohun se ma fa was ujin se maji me mla na bo me say King George ade asemi ama no ho de a na je say King George wo be gi eduro yi bi wo say last week na me ni umabi last week na me ni umabi di nkomo say ada King George na fuso ana because I say I ought to do a flaxtomy aduna or the Herbal no the aso o hwe ba bia Mike ni si with TV so o say o yesa na say me yam hye say King George babu no me de no ba fa ntwem ho o de jai edroi me ka King George agi ama no ho edro me se wafuso a numbi na hwe said they were full within 1 week. Who say were full in ya come and what me about taking to say the member one more taking. Now, Moody be King George and now I'm more taking. What 2 Augustins and Tomaca there. So we are the full so dear dry be. I think King George, sorry, I am a drone. What shall I be? Now next week you back attacking never because next week your birthday Sunday. Who to good birthday no ye okay. Let me run to man's way. Right. Ayiko man capsules. A draw way dear. Missy me come for my baby dear. Na me catch a man on say. Muntu to be mamu krunum and the member money one more so. Aha, and net dear damn higher pa. And member has a one more fuso. And then dear damn apart from Dr. Seteduni IBJ. Maybe or them have ya. Oh here a draw you the great funo dear. The great the great the wouldn't be our ass about
Nasa mano efukase no mo mpe wo ho. Efukase no ye mpe. Ba kan it nso no se yehu se bank manager bi ba na ne tai da na fuso na che so wo ska wo. Woni be ma me mpe na asem. Be ma wo so wa na fuso atwetwe pimpinis. Ene wo ba se obewale ne ba wo na aye ho akro se wo fu no disqualify. Wo fu so na wo kikase on wa ise nchachira no. Hey, and then the mama fukase for very disappointed though. Me you're offended. A draw ha. Tibaji draw ni bi. Every time bia asem no ye come na show. Na wati me. Say we abutu anamo. Me se be ma adro we minister man ye toma ye kununom ne ye toma me nkan na ye toma ye voices no na wo matimi di abo adwuma me se obe hu oba bia wo boy na wo kunu na se ne ho aye fe ne skin na ye fet se me die ya eya yi call man capsules e san se dra na dra be ma no wotimi wra no Hey, any asema ba. No timi wra no na ade chia ya friend no mi wra. Oh, fratoke infection from gonorrhea, skin rashes, candidiasis. Bibia utofratoke na. Ewe German so ebe ye ho adwuma. Na we ni de ketewa bi fakakra bi fafa ho nebe maw size ope. We ni de doctor set adu CEO Kofabaya oda ayiko Herbal Center ano odka akere etie for any ahefo nyame sira obi. Okay. Hey, I want to do no. Hey, minister, we are friend tried and tested. Confirm. That's right. We are sad no many a job. And no sooner will be better or better. Doc, o final words na ye impejebo. Enti abusu organa fa na help baby a o benya bi na me kan baby miensa okọ ubenya bi pa na okọ wanchi a Shalom Herbal ubenya bi e wo Techima enso so abibidro depo ehon so okwa ubenya bi nso ato ena eye kaso anso so for mami Elizabeth bom road no so ha so ubenya bi ba bia se obia bi a ofre me a area bi wo no mechro nti your number edidi djuma ye 0557 285077 0557 285077 ana 0276 07 07 04 0276 07 07 04 ya so ye no ebuakwa sepase besia so kwa so hwa. Okay, right abusia Dr. Setaduna wote ne nka no secret of life no ene de bre wo no pusudok nhoma no na bomoden ase obekọ na hye ho na nyame emfa no so emboa. Kevin mama nye birthdays na yentinsim nene ene nkomo na ye ba bedi no ano hye papa. Right. Fa be ma ne de right. Ye frɛ Solomon Opoku. We adwuma o Otu Asika Rural Bank PLC. Ene eye wa woda. We administrative assistant. Ewo head office. Mampon Kofiasi. Solo wangaza unia IBJ anope mi ma happy birthday. Onyankopon emfa free adumu enko adumu. Kwasiada no pe bia no awa ofupi omfa eni agro. Na me ma happy birthday die. Eya na wachia lazy enso amame. Happy birthday to you, my brother. Nyankopon shao of adumu enko adumu. Kami yanko ye fro Quincy. Mi ankasa mi nua ba dofo enra na ye wa woda Quincy mi ma happy birthday Nyankopon fon frɛ adumu enko adumu na onye okese ade bia ye wakoma so ade bia no onyame onfa endumu ena wudi wa wodan nyame insha no onye okese pa. Right abusia Mikao se ha Sompa 93.1 FM so Sompa TV so enso enie Jumadi no hour of hope. Kwasiada no pabia no osomfo minister IBJ mede enkomo wei ebro me ne mabadwafo etenase ene me na kakrani na ochi kakrani
yedi asudwafo nkomo na ene nkomo no still ye wasudwafo no so but this particular enkomo yi no say wo de utimi wura awadem ba BBC ama obroni kaka say divorce ebai montamati enti ama wudi suja he yesua de asudwafo na yesu se yepese ye ware no so be ware agai de ene katena suja diem kura na adipa ku bia ekoso ewo society nim ne se obi kura mpo ho a ni kunu ne free mu enti asese okwa awade mu no odi suja hwe se obi ware na ne yiri free mu anase ni kunu free mu a na society no tag no a certain way bi se asa ono kura de oye baifu obi so obi ware na ne yiri free mu na ni kunu free mu a se opeso o ware biem kura mpo a na ya asem because ya na ebi mo feel say asa ono kura ne kun be ma no once obi o ha once ye obi ede wo ba bia o ware ni bia bia ma miensa eno de ehu but society ni mu no yemfa ne se obi akwa wade enye ne person na wade begu na wade aguo ede na society ni kan fa nipa ehu ye hu no se asa oye nipa bonifo bi te se ye hu no se asa ono kra de onye nipa papa but enye se nipa no pe ne se na wade agu okwa na de ense threaten so okwa awade kra bo no na wasan betra se no enti ene sujadie category na ye di hu nkomo no ye se wo de nyame ye odom ma utimi kwa awade mu die ne baaye na ye wonfom so na ye bem wo de ka no kra kire ye pesi ye hu ye pesi esua de die ne si ye nti a ene utimi wura awade mu na wudi suja na wo baaye no so ensem ban na wo te ye de saade ne twa wo mpo a ade na hunahuna akura ma wo mpeso be wura awade mbiem because nipa na wonne etena ya mo agyae no we moving on but atiti bia wonam mu ensem bia wote ama still oda so disuja obekom no obi awade owura mu eye 1 year pe ena ni kunu free mu adani sujadi atiaka no so emfa obi nso de uko fall into wrong hands abrante no defe odi wura awade na ne suban ye die kokoduru ye no se wantwe wo ho a na tuwo enso society atage wo se wakwa awade agyae ye di watem ye kan sempi fa wo ho wona mene wo kasa no pay ababa awa no senka wantwe wo ho a koku baro twe wo ho no ensempi ena wote edu time bia dia obetie ntino utimi hyedem na ye wo say ye wo ho bone wona meni wudi nkomo anopay na me kai wo say ye nkomo ya ye di miso fruit drink ena asoya sene ene se event ne be ye kama me kanfo miso e dia mawo e drink nwanwa so a e de papa ye wo mixed fruit e wo ho ene wo de eye mango enso enkoa e wo ho ene se okwadwabo biase na se miso ni ho a dwabo no mboy no omunye guy I'm telling you omunye guy kra na wanu miso na wie no wakoye adwuma ba na wo honam nsisi wo so no me kanfo 5G misa enso e de amaw ni nua eno no one ne konna ekranda me pacho pusu enhuman e wo 0246 270 221 0246270221 catch Dr. Silas doc me wa mampontin we bu akwa ana me wo finso famizo ni bi ebreme Dr. Silas ede ebebrew wapomuden nsem te sei sciatica hawadwen wo ho 21st clinic say yen ene age captain band na dia boyensa oto asetwetwen onanko komutwetwen adie bi eye oyawa ewe onipaduam no mekan for 21st clinic e dia maw Ghana fana nyina ye wo babia de hia no se obepusu ahoman na wa kire babia wo na ye nkire wo babia ye branches no ebi ewo Kumasi ha ye wo hwia overseas Tetima ye wo ho Sunyane ye wo ho
Obuase yewo ho no mo. Sanso na enkran so yewo ho. Numbers no is 0540-311-311. 0540-311-311. Ene se ubedidi amaduane aya oda. Uhia restaurant papa. A omodi aduane papa. Ankasa yedi ingredients papa no aduane. Na wadi na aya ode. Kotena restaurant TV ko didi ya de chinya wo yam na etue. Enye papa. Enne nyankopon ya dom ama new tasty food abepiem ewo Kronom station hwa. Abrosan a ene seche Urabank edin hwede mo no. Eho enna ubenya sa restaurant yi. Mepa chaw pusu ahomen 0244 241540 Anna says 0598 988 038. Your potato chips ewo ho. Your fried rice ewo ho. Your jollof rice ewo ho. Chicken wings, full chicken, assorted fried rice, plain rice with sauce, bankuni tilapia enso ewo ho. Enne kwesi a Sunday special ewo new tasty. Fufu ho, banku ho, emuti ho, abetie ho, tiozafi ho, na pizza enso ho. Pizza na de Mama the Great ni pizza no hon komo kakra nkyere wate. The Great pizza na senate here. IBJ The Great pizza de we ada o. I'm feeling pizza. Na say no near the score more points o. We are permanent person score more points pizza. Pizza no phones. Because na me can say me. Oh, they say I confirm the I confirm level na more time na. Oh, they say we are brand now you guy pa. A pizza wigs na what me ato airtime any iPhone so ukura sanima we are any guess ni feel pa me so we are brand here na maya no be jiwatum so we guy a pizza na utimi bo wigs ho ka wigs ni de any obo ho ka de na utimi to airtime Eka iPhone now to iPhone now tap lunch kakra oh guess ni feel now delivery new taste but ni nyina no so de never call new tasty sanity na minister Mbacho Sunday we are there ye be call new tasty auntie what to talk weeks in me birthday no King George birthday that's right ye free auntie The Great, you ready? It's a Sunday, dear. A Sunday, dear. Baba bought him. Bosso. Now you said I'm walking candy. Oh, yeah, you may free moon. I never only a cody birthday. What do you say? Walking camp pizza. I was here. Yeah, confirm with free. Debbie, on say generation will be out. Mimi say, Mimi meet that. Okay. Aha, akoko nam odwan am aponche. Ya wu mi nyina mimi bi da. Mimi nam a meri emre beans ene amane. But me seafoods. What you say? Aha, me aquatic animals na nkwa na mepe. But me bo ready great wa. Na tilapia. Oh. Until many tilapia. Wow. Tilapia no ti seti ni. So on the new taste dia bi a wo pe piano. Ebi o. Oh, they great. And then now okay. Me no me. Say na ma wo dad ye isu. She said the tilapia say akonofa. What can you so when na no want talk kwa. The great bora pizza num kakraba me na enya sam keto. Okay. Yeah. Pizza mu ahodo. That's right. Pizza mu assorted. Fresh lady pizza. Oh. Na pizza. Coming for pizza no to so mame. Pizza mu pizza. That's right. Pizza papa. Na onim de wom. Pizza na kwa fa so ye de ne se. On se obi pese wo to pizza. Say ye keto a obon se bia o makofa egg nkwa na aye. Ana tuna nkwa. Esa won ti taste no. Okay. Ba ye de ne say ye keto, say ye medium, say ye large, say ye family size. Ye de niam ni nyina bi be ya ma. Wow. Disa wo to keto a obetene de. Auto medium obetene de na auto large so obetene de just the obeto bia no and say asofo bi ma obeba for there 2000 one in pipe bonko na we want in pipe bonko no that's right and the pizza and the way you say my pizza na ya de nice ya kono
Now who presented the command of so Odofo no say yes ampa me di mu. Win her heart no. And Mr. Abusia Pusu Hume 0244 24 15 40 0244 241540. So we're going to be the pizza joy. You know, also to pizza man. Sorry, I say you win her heart. 0598 988 038 0598 988 038. Abusia, a chronom station. Medru chronom there. Station ho a rebi wo hono me friend Mary Collections on Fayju Media Niagro na no me paki wo station ho a minister IPJ na me busam say na sister di oni me he wo say hour of hope kwasia da no pa bia Mary Collections nyankopon hira pa say mumfa medwumadie Niagro abusua ye kwa homa no so medical catcher say ene ye homa no high kakra enti ye production line no na ye di nkombo nyame ye wadom ma wo de utimi wura wade mu but awade na gu den na awade na gu ye pese esua de yen asujafo yi yen so ye pese esua de sebe ya yen so ye bakwa wura awade mu na awade no engu wawade gu ye ntino ene nipa kura bu animtia awade na egu ntino se ye ne wankasa ahwe ya wokoye wo bone but enye wo pese nka obe wura awade ma wawade gu ene mini nkomo e wo 054112662 Brahmana so na yenni enkomo o partner no ebia wo free mu enu nti na ma sesei wo di suja aye dia ma wo dia na nipa eka dia na wote wabemabu ana ma yenni enkomo right. Hello. 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 Good morning. Good morning, mommy. Udini baby, I'll come free. Pacha, Femi Joyce. Okay. You are showing me free so combine. Mami nti no pay. I'm a 30 program ni fan. There are two more people am de my no pay IBG. Nyanka no maybe ti 101 no kumuje pa no di pa. Okay, number ya wa free ya no. Me pacho ebo be 3 a free me why? But mama share me kakra. My ni nkomo. And say na wo miensa. Wo boys 3 na me ni ku na net. Me obi am e break for pa. Adwuma na me. Yenina ye tie sompa. Me na me police station adwuma ntina nyama mu ye. Okay. Ntina me ase bi bia me na me support no ni abia ntina me domi ku na asa hu kire bai. Me last one na me in 7 months. Pim ne ku fi ase ka no de nko for ka ni abia ni odwane. Wo ko no se chile wati. Since then me kunu emma me back to you pa. On said any mood to obey that woman, that one and stepping in IBJ, me dream. Many nights in system. I can't so I had my dreams. My single parents, I mean, I may play when you be out the Baba San or never enough. But my bomb was for 7, met Malcolm and meaning say, where jam you, why they you, with friendly design, say, where jam you, means me fans and uncle. It's me change on this barbecue video stream. Will be to me for a financial command. I will be able to far their mother. The family won't call their mother. They see me who watching my never rather by my blood. They fire one son. Them I feel lonely. But we see them well German until some many are commanded by man and star command. In some experience, I want giant now. Them easy. Na offering in Dinkoma, or so or Henefa, or Ghana ha. Oh, Kumasi ha. Na Obia soon to me, she and a baby country of them who knew ha, and as a machine has say. Oh, Menene Casapo. But as I said, was what I was set time because of say. Minutes, baby shame, and also come. And never been out the share no. So like Viviana and Anami, a wawalini.
we use can Sompa. Me hard done. It is since I'm in some of the sea and or back to my son to me hard done. Said maybe a accommodation and my share back for bay or so I was of the body to the say I'm no this is a whole bit time and was hotel a man so that my saying so man a one and granny him. Enti wo kura mpo no se no ko mre fie kura na de montena nimu hia nka wo ye okay me boa. I'm okay with it. I'm content with the men. Me obi amani priest that was what you promise me you will go. Nti me na me obi I help me boa no bi biam ti say what ya ahochia ne ba kwa na me ne tsekura I will be okay ne atna se ne ya di nya hwen kura no. Ama me like and Grammy it's not easy. But on me see me no ka say me to nyama oku. Mintimi se because I must talk a me nya no na me sade be fe be no man FM. O me bi esu o mu gusto nya that one farm man e da me so. But you shall get say I want to ba me sister mu so me mu. Be sister penny je me ne tina yen. Be sister abuchi o na afẹ me mam ye na e wo school. O do mo to school so. Nti ho ne je me shira me sister ma abuchi me sister mo nkaye. But din na o se me so me ne so me hwe me ma. Onye bi ma ya. I was telling them to share me. Then let's see ya. Come pay. Mama. Come cook when you are I'm okay with it. Mama. So food. Yemfa ne se o hwe edwumadi anopai to ne nkra. You make can say akwesi. You ton grandma will say. Ukoya che, uba ja toa, NCP. Lampenyu fu never kaja osa wo kan chiwo, so wo jam you, so wo jam you. Nyentina se na me put a bla. Never told you trouble see na force so utowele no masa. Nye ni ehia fa hwen. Yenina ye tie Sompa. Bi to be ka se bi magim e na me fa be ma. Ne be ma jimi na magim you. Bi ka chere wade se wade. Me since no na me like me ye je wo se me but ka je wade me ware ma me fa me na chida. I be je be pu na me fa be ma na chida be pu na kwa wo ja me 3 years me fa be ma da. It is a chance of beba. What the G about you know, family plan up. Me dem me makuma mu dem jam. Mame. O number WhatsApp ana. About chan. Yeah, your audio brem is here. Why? About shy BG. Nyankopon Israel. Ken George. Arehosemo. Ka nipa no. Wase bra kura na montena se na munnimu hia. Minister Oka Simbi. Hello. Meba. Hello. Sompa FM. Hi, good morning. Good morning. Pacho udini baby a okasa free. Me ba jo me din de me do fe ka pa. A fasi ma me da ase. So ho. Awurade adom me hoye pa. Me ba cho. Me worry. Me dem de be se ka. Fasi entie o ho afidie ne so kasa metie o. Me also me worry 5. Me kwa juma. E wa juma ma do pra me ka jan so asume su ku won pra. Na me ku de won pra. Me wo no tata. Enti me ba en ma so. Sina me bu of me no ada ni wi am de ne de ma no di. Am de me bu of na ko su mu chire. Madam fu. Adam for corona le tata me say me ku won pro. Adam for Yenina ye tie Sompa. me mi ku anya rio. Adam for corona ka tende me ku won plan no. And I me take you action. Into Sunday, I want so you put SDA ni me ta Sunday. Me free akwaba Sunday. Na me no e na mamba penye de ko na gento. Papa ko mo papa. Okay. Di we na me ma ne ko man bae. And na me ko fa sa. And na ka we na afọ mam. E wa adwuma mu ho. E wa adwuma mu so o won plan de no won ko mo ne ka wa na na. Wa anya hwehwemu bia. Na anya hwehwemu bia IDP. I said, yeah, myself. I said, me wait for you. Na anya you to move ya. Enam, asamna, madam for the car. Sompa FM.
edi be 3 days number penny enti mi ko remember pa ye ma na ko bona man say ade a obeya ye ni o na me de me nkan na san ja na ware na me wadwuma ma de me nsa na me ka wa abre ebisa na wa ka ho afede no ma bi wo ne ya ko mun na asune si wa nya de no obi aka kura bisa be ma na me tebe me mu sorry na be ma na one be ma na tena be mfie sei ansa na wadamfo no be ka sa asem me woro no me na mani me na me student me third wine ena me wo no yeah me na ta be so certain before ansa no do ma me ho ade o sama no ne tibe na me tibe na me ko Yenina ye tie Sompa. ansa no me be hu be me ho ade a me wo ya obe to be nya o ye fry okay sesi a won enne ya won me ka sei e de na asie ukunu no wa mi gusu a se wa dine ba ko mo adi se se mi de gusu se mi re mo na ka sa me nya no kole to se mi gusu a me ko apato me ba cho asem ni si na adi se asem si wa ni mo de we no wanu ho pa wa ho man IGP ne se mi kuro mo 1 year mo anyo esi 40 Valentine Day na wadamfo no o wa henfa o tseman da bia me ni puto man tawo na ni ni puno para na ngata na o kuno oni kuno IGP me na me na so le penny koko e ko mi kuro papa to so the word na ho aso word na o be ma me mo me ba cho sa wo number na ye WhatsApp ho ba chan ye audio breme o case we me ne ma badwafo no be ko okuru no ho wai ba cho Yankopon hira opi enipa ka no kresi ya na mani gine ho oje ne mfom so ato and now for you ready now for Hong Kong. You see, be careful of your enemies once and your friends 1,000 times. For a double crossing friend knows more evil. What time for no o time for the ebreba kuse na mwani na. Yenina ye tie Sompa. Na nipa wo friends say wadam for no ebrapem. Mwani na ho no o yonko ye kwa abraha no no nimbone pa. Obeba odin ana o ma odin. Me ba cho efe me jesi sapoma me ka se free asante achima gogo. Mami ntie wa no pay. Wa no pay de me bo ma baso. Ya mi sha. Oduma pa wo bo. For we de enye bone. Se de mami kesi. Me se me nua e de bi di me. Be ma me ne tie. Me nua no efa ma chi kwa ka kire be ma ne se hwe woti ho no na wo hwe. Me nua di be ma fofra kofi o akwa kire abusua ama abusua ginatum. Be ma so ampa mbisa se se na se me tie. Na asem na afi be ma ye no ho ma asem ni ade me bisa na ade a se ntokwa asem ni ade bebre Sompa FM ende enyan enti misisa me nioma ebro ni ade etimiza ne ma fi wo kwatena ma me fie almost 2 years na wa ye ho ade ana me pa cho da bi okay ba na me na wo ma mu mienu ansa ne aya awade ya no misisa me nioma kwatena me ma me fie be fie mienu be ma ihu se obia ba fie eno hu se me soma kwa wale bi afi myself bi honom asa me nioma fi akọ han da tim afi so aba aye mfie miensa be ma ihu se me da so ti fie afi o hu se awale no enye adwuma no afi na obeka cha me se me nua no ene ka asem se ye dey e kire no enne ma ono so gina so ana oyesa abontin su ni kura ka nka ondi na enye se me nua dey aka asem na kire no eti nua eye nua no mo ne ye nanfofo de omo Yenina ye tie Sompa.
It's Minister and the same name, say, Uncle TV, and also for investigation. Any person called Fat Abu Fu. And then me queen or say patch out and then they say, men forget maybe behind your day. And then come boom, if you're column. And I'm saying that time, and yeah, now wish me and Colano will move, as was one for any Anton Colano, wish him yeah, and Chessa. Sammy, a croya, sad. I come in my meet a boom, and yasam ketua. Hey, So and yasam ketua, papa. They said, no, I do Mesua, my the action. We are no paying me for chair, yes, now my friend was not busy. My coach and my Saban, my 2 program, and a massage friend. So for them, and if every more year, you might see papa. aye, what in Yabote? Yes, sorry. Sompa FM. You, papa. I mean, for chat on I called Daphne or Empire. Hello, IBJ. Papa, we both Diana Modin. I mean, to me, Mommy, make us a free swam. Okay. Na me de complain bi by obia yi nani the light agency for now moya announcement ma omudi nipasi ano de enye enhani bedi sa nkomo we yesrew pi. Hello. Hello. But you will be and I will be. Okay, Mammy Tio. Hello. Matomi Tio. I didn't 4 years. My bad 2 years and then I'm going to share them with for the warren. Since then, I am adding for the best. I have the best year, so let me name the reason why we are on this. Okay. It's the best 1 month and then every so they for sunny. We are going and you can family. I don't know what's in the here. Men family the woman men and pee and you men in that I'm an hour in catch your day. Not nothing come to our back of an one and you take up a power. I know the being said about the Nippon about Sompa FM. Samamini Muya. I don't 4 years. My men are so new about only about the next one. To me, I'm not paying to no penny out if you have your shaman. I'm personally coming in customer. So you're ready for this week and I'm not careful. So you're ready for this one. No question, in the car, and But oh, Casa free. Bury me. Where the case be said there, Miami case. Why? Say spiritual issue. You better address this idea. Why? I can't come at you with any issue. Yeah. You better mama. Why? So the phone is so see. I've been in Yasam Kitwa. I over frame me. And now the audio mammy say, oh, now frame me say, and come on, ya now came. Why? You be shame both physical and spiritual. There won't be ano. Nyame be fire so abwa. Why? Okay. Right, Mammy of Reggie Media. Kevin, my video now ready. Okay. Bomba me yango. Oh diabo, Daphne Herbal diaba. Abedama subutu butu butu butu. Ubiano no mbia penimpo. Chedi ampon wanye bonida. Osi eni duana bani enfna bani sayade. Enunti Daphne Herbal yedi nsuosie na ye.
Finka ho na esa yadeɛ te sɛ nkonya yadeɛ bi te sɛ stroke diabetes hypertension cancer ɛnufoɔ mu die o baabi ɛwɔ bia ahotutuo bɛma wayɛ mmerɛ ɔbaa wapaawoɔ wobunsa wayɛ ase stomach ulcer hepatitis B edupapanie yadeɛ bia etu ase deku wonti yadeɛ ni nka biem enti pebinum na yadeɛ na di wo ba numbia nenya wodi nenya pomdi no ye dwuma bo awa busio ane wo my Ghana adwa gospel hima chiayenio na pebinum dafne abati no miria esayadio chiayenio na pebinum yadeɛ na di wo benti no definitely chiayenio this is chiayenio na pebinum dafne abati no esayadio midianu chiayenio na pebinum yadeɛ na di wo benti no definitely midia ampa midia rafwe ampa bibenya wa ampa friadia ampa mamini wasa ampa friadia ampa mi antu kwai ampa friadia adia na di wo ba sama do kwa yadia ampa tu mi anamima ampa obi asa ni na ne friadia chiayenio de pebinum dafna batino esayadio chiayenio de pebinum yadia na di wo benti no definitely yantambaji definitely yantambaji definitely no stroke definitely no cancer Kevin fucking George Asana Okay. Right. Asabia King George dia to form of Fudium Hano. Oh, diabo. And Yasam Ketua. Daphne Herbal diaba. Right, Abusia, Oti, and you with ya. No one who said the magical tea nuna, ye be dimu encomono. Yes, IBJT nuna, ye beka a hoa seven na bra nyumuno ebono. Asabia King George dia to form and Yasam Ketua. Asawa, aha. Asanwa o hwe me wo kronom ai me ma me fie na chi hwa me wo se wo frɛ me wo line so abi asanwa driver ai line so abi bo modern so timi sa titoma me fawo na time we dey be di Daphne Sabati hu nkomo abusia se kura de me ba ya na me pese me kasa biem ai I got a dance na ba na eba Daphne Sabati me brother ni wa Abraham wa kwa ba but on how to say Yamiadum Bibia Kosuboko Nango Padu Bibia perfect pa Bibia Konoma Bibia Kuipa Sawa Street I don't see any bar neighbor. Oh, who? The Biasmo de Bianca. I don't see them muscle 80. Biameca. Yeah, I'm for me. What trust as we go? Missy, what trust as we go? Mr. Man be me funny fear in the committee. Yeah. Oh, man, many your cool, but bear months in a moonache. The moon of you months watch ya, why stay better on 19 seasonially. It's me, Jan, I'm needing Kumo. Since I Janadian are two. Or say, Menana, Mrs. Sine, a besot me night, in Amsimi car doing one some channel. I didn't know from the command. Who is upon a Tiagina? Why, what is it? What John Straight said, I know what it's a first now. Wow. Oh, I'm saying who will be a drone. What frame I catch him say, be one problem, and as I say, there will be a free beer, dear, don't want to answer. That is only Momentum Crevima, who may be a chronom. Che, I was a review. Me catch her Tina one na or son may be able. So one met TV so me dear dancer. I don't know no be. Who this crab yet Tom out. I saw we are Mackay. Meaning, me Buffy a bubble, Miss Maca.
Right, I was definitely about tea home komo ena ye dino. Ya dear biti say cancer. Cancer. All sort of cancers. It be a throat cancer. It be a nufumu kokram. Cancer ni chidi no kokram. Kokram be a doubt subiano. Me can full definitely about tea at the amount. Me pacho se wo eye problem bi when no eprunsio ehuna de yie se de problem ni sitie bia no brane emfa won tuti ni so ebeboa wo depression ana se dementia Parkinson disease eno de o wana ne ho po chechecheche e o nerves ni mu asisi benum daphne sabati ni bi na o ho ento ene and sansa jiwo we dia boswama ababa wa ahofa ne kra ye hunu ahofa ne ya Daphne Sabati numbers are opusu no 0500 922 299 0500 922 299 and I say 0244 941 097 0244 941-097 pusu enhuman na osi ope Daphne Sabati ti nwanwaso no a esa yade ahodo yade a aye kwankro da so no eno ena edroi etimi esa nene mebese edi nkomofa oral hygiene ho yeka se oral hygiene meka wanum ankasa ho nkomo ena bese yedi hwe oye guy dodo se obeka se gu bi so na wanum eyinka na ebi wo ha enye toothpaste ana se mouthwash ena beboa wo ye wo pampan ni bi wo ha enuane bi a wadi akọ system nim no obroni se akọ akọpro ewo nipaduam enti obi wo ha wo yemankasa na pampan no efri eba mesrew utwitwi usen anopa obi kura san twitwi na wia san twitwi na nwumre enso still pampan efri wanumba ebia wangasa hunhuni mame se ukunu no wahunu se pampan efri nanumba Daphne Sabati ena beboa no me pacho enye fe sa baba wani monyamfo te sewo se de wo hu sie fe o skin daso se ya emrantie hu a o hu akono se no na obekasa gu bemka tachi so na odwane hwesu gyadie ya bebre di no eye wonum na eyi nka ntina bema no ba e wadwane enya ne nyina na ye spiritual enye spiritual me pacho se wonum eyi nka me kanfo Daphne Sabati ye obi ho a e wo tirim nti no amount of paste ahodo a be paste a be jai enyai uhia herbal tea bi e be wura wo system num na ko detoxify wo system no eyi bad substance any chemicals bia every woni padua num ye obi ho a osin ankasa ya wo ya osin no asia ye kuro obroni friend say gum bleeding Daphne Sabati ne beboa wo de fa aduro no anase tea no bi so di gunso hyema se wo sen ekura bam anase wo sen achi no ye wo ya wo senam na ho no wo sen no kaka na ye wo a fa Daphne Sabati ni bi gunso hyem fa gina wanum na ye ne puku sei ekuro no ebayira wo ye sa de no wi a eno de obetimi apiagu but bomodia se ebia na pampan ni bi nso firi wo yam na eba nti fa Daphne Sabati ni bi gu nso hyem nanom yade no ebedwane aya wo so kwankro haw ebeboa mesrewa numbers na wo pusu no 0500 922 299 and I say 0244 941-097. Me pacho infections be na hawo say gonorrhea say ye dia be me kanfo Daphne Sabati e dia ma e ti nwanwaso we e na me kan ho asem e kire enti enne
se yade bi how adwin se when your infection wanum me che se wo dental problem bia you obi ho a wosene yatu and so still dentist ahodo o Ghana hanyina wakom ho emfa me kan for Daphne Sabati e dia maw yade bia metimi bo din ene yade bia mentimi amodin bia ampono Daphne Sabati banum ti kwa na yade a ede wo ko early grave mu no onyankopon emfa ti so na ensa numbers no is 0500 922 299 and I said 0244 941 097 enipa bia wo wiase se wo yade o se wo nyade o ohia Daphne Sabati because aduane a yedi no krampo no chemicals ahodo ewo mu no ohia se herbal tea bi be call system no na ko detoxify your system no ye ka se e ko detoxify e ko yi poison every onipadua no na onipadua no enya ahomeka bra o final words na yen sorry okay meda obibiase omo fredi adanse mo de ebi mamanfo mo so frɛ bia gibie no yɛde obibiase pa nice I say so no say wa oni twa ayi kumase yade na Ghana hade that's right do da ban new site nko ani tun bia tun go bibia no correct ti amanfo bra no be gibi no mo beto mo right abusia Daphne's Empire ana ye koy na pusu ahoman 0500 922 299 ana say 0244 941 097 mame samra homa no so na mini nipa ba mienu bi ni nkomo na me ma badwafo mbrem nkomo no ayede pa PK say na wasan cheme 10 minutes bi wa ho me da se nyankopon hira na was say awade bi mu ho a ana se nipa bi mu ho a ye bowro mo system nim na ye detoxify system no nyesa sujadie no yama enema ase patofa production line no eto so mame 0541126626 0541126626 me fani pa be mienu na mama mabedwafo abam 0541126626 0541126626 yenkomodie ne se wo de wura wade num bi BBC amenne udi suja ebi oye wo mfom so ebi nso enya wo mfom so ma yeni hu nkomo na ona omo afi no be wura mu no nso emfa nsua de 0541126626 obi aba homa no so okay so mo hwe enhoma no emma me kakra awututua brem enkomo ekoso ofidiem ha no wate Minister Martini nyina mo yanko na me pese me sha say free me sister no frɛ o say unsa na me be ka asem bi no bi frɛ o say se ni kunu no betena ne nkyɛn po no okodwom na ya anto ade ya opɛ da bi man nkasasa na wo kunu na mu ne ho kyerɛ no na obetena wo nkyɛn na ya anto ade ya opɛ die ano de kasa ko awo okay hwɛ edu time bi a ho yesi nipa de enso yanwene nam meti ase beti enti ono nanim de o komunti a o kasa no ensem bi wo ho a ya na yemfa ye situation na ye wom no enka ana minister wo se ehun se aware ya ade a yemfa nko heaven ba ye bebu awale ho akonta isanse awale ne ade pa nyankopon abodie mu no odi ka hira so ewo edi ntrom ho no na eja wade wasi we ye honam we ye wudompe mu dompe fa obey drone se ho na eye dai na samo nyame kan afedi ye be ware afefefe ye wale wi a na atane bibibi obi a wo jaya ware na wodi bibi akọ tache no ho say we de oye di see no do you know the pain the person went through and a man if you are wale num we investigation na we say a dear went in a man if pani fra wale num and I walk out on set sene so wakobi aba no walk out would din ho konkonsa no e bia de wo kwa wale num wo fem wo free mu no wo na wo ko mu anka wa enwu anka wa ye yalefo
obi awale ya ade a eye ni monyam hye ni titiru ema ye ma yeah oba se kawa no wo kasa wo be kasa wo ye oba wo mu ade minister no obu ade on the wedding day ya na mo nko na mo fefe yeah so excited ye ni age enne na wo hwa wale ya na mema no omo ni age o na first ya adenti na wale ye nyina na ye be wale but oba ni fiefo e kan so kaniti na ya na mo ye sa no ana kan so great na ti Europa busalo I kaniti na say ya no mo no na mo say adwene say bi be say abachi because wo be fa aduan wo be fa me week me wale so arigi ebi obi betimi age wono de nani na wose kotorik be 50 million mame because I am a wedding day minister back to what I was saying a dear na mani peja wade obi o ho a oba no pena wode be mani komu no chese oba bi o ho wale wie kura wa ye dendenden wono wo mani ni kurukura mani ne na ena oba bi o ho so wale wie a na no ya na wo nyobi on ne dana wani wobi on ni do wobi wo ho ya ne boa paye and unsa se wo de bia mka oba wale wi onim se wonya so right over the man enti wo kwa wo beba enti wo kwa obeba akọ obeba da ko no akọ baabi no akonyi obi a obema no ene nada se wo koda wo ho wi a oba wo ne wo na bi enti e de sa buo na wo mfa ma no no uti anye ekura na ne styles no mu odin chan wo de no kanu so she ho na kan the styles ni mu odin chan wo de no wono wotimi ma afrukutu twa 360 wono wo twa 360 wono be ma ni si a wo besi wo huro be hwiri wono wotimi de be ma ni to ho adue ni ho so wotimi hwehwe be ma itiri mu nya due wom e ma be ma drama no ho nya ne de wotimi ma be ma ni good massage oba no ye den na wada wo dwale anajo aso okura wo mfa bi nya wo moto entoma bubo mu unu fui na ntoma bubom na esam nufo no na esam no ukunu bemba no wana ka cha osa woni ukunu da ye nche night wear e wosa wo she sexy one de woni padua ne gumu no eno ne frefre nwum no wonye ni nyina o enti wo ma wo humponye ukunu akono enti sade no nso na ye more treatment na wo ba no wo de ma be ma no yes so oba ma ne ho nya akono no ma ho nya akono I am more treatment. Wo say wo tete no because e bia be ma no wo sia wo no be ma bia wo de ope. Okay. Oba bia wo de ope. Be ma bi percent ne yire e hyemini. Wo say oba bi wo ho a owale wi a na wasesa say wasesa dia. E say wo na wo nyusu anklet ba wale wi obo say anklet tane nan. E to de bia ne ma bia enya bone e ma wo ni fo wo nyame anim no say wo ba say wo kuru pese wo ye na wa anya ma wo dani sujani because wo pie no obi ye mana na ni interest no ekọ oh ye wale wi a ma na ye bibi enti eno so betimi ama wa bedani sujani o wow wokọ de wokọ ye no oni akro ye de opema no wo kunu si medi fufuo wo si upe fufuo do ope fufuo do aduane no wo twa wo de be se wonum no wade wo se wo bedi ni ma no na wantimi anya no kura be ma ne ba nka wonya kasa de bi nka me de ma bere do me de cinema sa excuse my language enkurase samsa ne de tia wale no mo minister enkurase samsa wa jolly no kura na e mesi anajo no wonim se wa dwale awie wa refresh ho obi bia e fresh fa so kakra ye wo motuam se night wear kakra oba wale a ye sexy enka moment a oba be ye sexy no e time man ka wa wale awie minister asem no man can you ya beto aso okay can George bebem da bia me kan say me say you must date your spouse after marriage say bema no ana oba no say one ne ware wi a san ne ntwempena it is more refresh yeah because empena twimu no ya na vibes na no odin nti wone oba na bema ware wi a san ne ntwempena Ken George mami ntio ntwempena wa wale no o yire na waware no ukunu na waware no san ne ntwempena
possible. Can you run to the make an as well? Yeah. And you're not just say privacy is where power. Privacy. Yeah. A power. Now, ye can. More are many moodies uncle mono. You do baby. Yalom pesa mo kamishe. Yes. Because yes, you will be one wale. On can wale sem. Oh, I know dear. Me no one yajing. Roman father ware. And so can ware sem. You nim die ni nyansan nyame de che. Na ye te ye nware yo. Enso metimi amount awade cases ame. Ma solve wa. Obi wanko jaw ba no. Sa perception ne de wrong perception. Yo nyame wo. Perception na wo ka no. Entwima dwen ko ho sa. Na me say dem zumika wa ntia ase. So de ya. Ye ntia ase. Die nti na nse motia ase. Dabio na ye nware. Ye nware. Na sa wo akoware. Na wo tia wade mu no. Wontimi nhwe wo yiri ye. Ana wontimi nkrokro yire. Na ye nware ye ne ye wa futu ede me asem ye kan wasem. Na wo se ye nware ntimi me ka. King George asembe na okay. No de maka mate. Sama kama mate. Enti ka se matreas. Dia me pese me kan se. Enti ene mo pese be kama ware sam dia. Ene muntum hofo. Na mo nye bibi. I say that me kan bibi se. Privacy is a power. Yeah. I say ye yankasa wa wo si yensan twempra wo metiase. Yeah. Na ese se ye san ebu ye ho fele ye ho. Edi niema bi nsu sie ye ho kakra. Okay. Na awo kan se ahumidie mu ne ho nkro ne ba no. No kre ni no kre won ye udeti a ubu oba na ba ma no pa. Okay. Udi niema sie no fele no. At a moment here, wa betra table back, dining table no. Afiri na edu baby ani etutu ayampia. Familiarity spirit no. Enye e putu bema off, e putu oba off. Hwe utterances. O oba no hunu ana bema hu se de otie. Masa o kasa. Na enye se nanum na ebon o. Kasa no eputu nipa off. Eno na ase eniema horo be brew aware mu. Last week na me ka say obu a hu nanim gege na oba no ka say kanin ku no ba. Na okase okroye kra ya nto bibia. Hwe eye kasa kwa 1-2 years o say oni ba ma no na ada. On kan ejanso mu da. Adum na se be ma no da no ho kra. Ibu ho a sole anajo. Hwe wo yire. Na hwe ba bia oda, ne hwe ba bia wo ma enso ye de eda. Na bi wa o ma no bi atukwa ya hwe ba bia ono so semle ono so ye de ewo. E ba se wo be ma no uni ho a. E de ni bi si. Ensa kira e be de e be ba. Eniema bi wa ye privacy. Esese ebasa anso se wo pese wo kun ana wo yiri bua eniema bi wa ese wo ye no privacy hwe ugo a emai wa ise je se nkun ahoro be ye nan ana wasra na utwa ne ho a ana utwa wo ho a pampa ye wo no ho no ebese am wo atwa wani aye den ye olumanfo ekura ye hwe bi yes. Dabio pampan ana perfume. Yes, perfume. E wonu ho ama wutimi hu onipa ko o ye den. Oye. Wow. Atade e hyew. Na se ne hu hwam ankasa. Yes. Ya mo mpanfo e mutimi hwe bi. Ye hwia bi. Obi wo ho a me say na appearance keke. Ama wutimi hu nipa ko o ye den. Oye. Okay. Enti nyese kwa so ba no nam ho na obia wo ni imagination die a wo de hwe oba ana wo de hwe be ma nanso wo ya badwen ma enhwe se de okono da bi mi woni ma bi a mehwe wo ho mi nya hu a
metimi di wa ma me ba ana metimi abeka me ba yede ama okay name utterances enu ye number 1 me hwe yes o mu ade abayo we o mu ade o kwa wale ye de naba wa ho ofede wo beko na usuba nso ade ya ede e de wa ba fie enti enye se wo hu ohwam hu ya husiesi unim hu ahusiesi no me pa chew eka obi a ode me pa chew di ni kasa anim no misi onim de onim nyansa osi muai boko esanka de abufuo Joseph no kan endi oba o ye pepe na na no buru ni kunso dabi semi be man my boni a me admit me pa o chew me pa chew pa na so wo hwe na si wo hwe yen se de ye bungo todwe o yere ni mani mu a enya se jimi ni ye jimi ho dabi ye pasundwe because mama ewu papa wu wahu hwan na me mfa no nko ye mama ne papa hwan na me nsa no mfa no ye minua ba enti no misramo ade na ye ka ho asem no okay enhwe onipa no na ho ofenko a hwe suban no na hwe ne kasa na hwe na ho nidie la ro ba bi kai me dei ba wiye no o se da so be kai o se da mi motu amu nyina mi yine kama nanso mema no nye dai e ma unze okasa yie pa o yeah he na me video man na ma pre won I pre bebre no on so ni nya mema onya wale won ho fa wo suban no nya wale adentia aprewa for na aprewa for no aprega for no obenya wale sisi obenya bema sisi a ene se yensu yanko pribie sabi na so ya na wie no nya fe ya na bombu wo awie num Eradi Nshai the great IBJ mami je one of you ayo ai sujadi anya sam kwito ene category na ye kona no de yeah premi ho sa me pese me ware ma kwawrade ni ma bompaya me ware wie ya within 1 month 2 months 3 months sastrasa ntokwa pai be man kan no waka obu ha otimi kasa me bi ko nensenom so nyina be me jimifu bi se bi ona oba jimifu bi otimi kasa na tra udi suja wo sa na ma we nyina ho sa etra ye nintino abra akonya bi ba se wayem fonso bi be man pese uja on de sa na ma wo ye na no wo hwe memfa ma ne mra back ana me man nko na ye sa na ma nto kwane ma basa bad words be ma bi betimi ato oba ho pa oba obutu no anya sam keto wo enwanwa udi suja wo sa na ma we ho te basa oba no ko se kim hunya oba bi unya oba bi because man nyina ye pe man nyina ye pe bibi kitu abi ne difference wo ebi an height and the color and na yi ba wo fa ni pe ayi ni dia wo nyina nyame boy nyina pe obi di suja because ani bre bone obi kunu was meje no oje no anche ene owuye se wadane suja ni prekope suja ni kunani ani bre bone obi so ni kru na ho ompeno wai fa kwan bia so se obi kunu wa kunu se o pedwa pade nti afi na okunu wie na sasa ni di nachi onya fofranko be ware obati wontimi enema adekronte okunu nso so a afi abono so ono hu de wonya ni wodi suja die enema basa ni nipa ya emwa akono bone akoma bone na commenti ni kuna kan ho ntam se won ware no be ma no so aka no ntam se won ware no na commenti akoma primu ebi de ebi mom anya sam kitwo wo di suja wo sa ne ma we ni dwe ena yesi anya yonko bone hwe de sister ikai ya kasem nhwehwem ufiti prekopa ena mikro pema mikro ema no mo ye mikro pema nti wagya no ojayen so ano one different bema so na etwempra ono so wo ewa yiwo na de ntina nka wontena ho mikro pema nti magya no we asema wo se wo de ye
Many anaho, my winning naho, many anaho, and Timothy Midisuja. A bassana baby, Munianka. Munianka, many anaho, and Timidisuja. Ye 2 nipan bebree for but no money na nefa. Obi wompa but 20. Afe no bi so kom ko sanka wo fa sansem we na wo de bo ho bra na ko wura sa wo ha we nyina ansa ma meto. Yen hwe sunsun sanso eba sa wani je nwie opeye. Afe no aye lonely. Umpa ye kra wontimi mu ne ye because aka won ko an. Society na attack on ye de set ne so. Asore kra bi kra wakon ne position bi wo ho a na ebusa waware. Onware ya unimu dwumadie bi pese wo ye ntese eye whole lot na fe wo hu de wonye ede na sese menye okay ni solution ene men komen koto dwanu me na men se awrade so ba sa wa me fofra ana me kwa koto obi de so a na okoto obi de so a na obi hu se de city right ho na obi hu se de city right you made the pressure how go pressure I was ya bra homano so na yembo nkomo yembo I mean acknowledge madofo bi o Facebook or no mo kakra nana kuya de pa to big or say good morning IBJ abna jemfu abasoa onso o hwe yen kwasi amisa oba a live no so tabi Enoch Junior also webu akwa sepase right sansona akuya jemfu anyameche onso so udi ye nachi sa nkomo ID ye nyina no tel 0541126266 bra na yendi nkomo. Hello Ibacha, good morning. Good morning, it is saying Pacha, namuko. Nyamiado mudini baby akasa free. Pacha, napem tabila ukoko. Okay, mami ntiyo anopai. Ni pacha. I'm brand new. Ebi wa tani ni grifo. Ni papa don ma. Ni papa don ma wa yi. Me brother ta na bia ni wo ko si na me to sta na mo ki. Into fi ona o ma ko to ni ebi do mo ya me ya ta. Ti ase maja wa ni. Be ma no sunti mi ma. Me bacho so number na WhatsApp oh. Pachan. Ye audio breme, ye be ha address o matter no why? Pache. Okay, bibia be kama. Pache. Hello. Hello. Good morning. Oh. Hello. Hello. Yes, I udini baby akasa free. Pachan kasa free. Hello. Mete otino ho. Hello, good. Hello. Sompa FM. Hello. Mr. Ofremia, now watch you one free. If you didn't know, and I mean, Cassa or phone, no meant you. Why? Hello. Hello. But you didn't baby our Cassa free. Good morning. Good morning, sir. Yeah. Pacho. Nana. Hello. Meto on Kakasa. Pacho, no question. No topic now more discussion. Yeah. Okay. Me I make a family. Obi I make a victim. Baby, I'm here think I'm all me warren. I make a number don't power my common. Now to some time to say I'm so ama. I mean can say this is because you know worry. Jenina ye tie sompa. Obenya come ma fa to me ma worry for. Nti ma no titru ni ma no titru no. En sembia obaya na yako catch no. I ma hu say we sumasi ukuru e wa hanom. I nipa no for so wa kwa that's why we ho no akese emwa. Nti ebenya ma me ma di folk krade. Now so man to da. Na to da bebia ma yonku we madam we na ninia we some of the catch no. Nti make the next rec. Okay. Yina ye tini etie sa mu dwuma di nanki di be bra. Bi say our hope
Adabu apa yi de dafe. Nyamishra opi. Hello. Hello. Batro udini baby akasa free. Good morning, Katafri Polga. Okay, now did the same. Medini yaw. Ya ma minti wa no pay. Said ya mo ka wari ho asam na me pesa me hwehwe. Okay, ma minti o. Sompa FM. Ya mana mo ba no. Mani na ya wari e we are wari I we dey o bra o ase ba o dire no o bra o ase mana na wa mpano saso a na wa sa dane ama na wuke na mana wu ye mana yesa wu ye jiri o ta so ngi na we dey o ye pa ne ba. Okay. No ditu so wa bonti e na o je wu be ma no se de wu ye ma no na ye ni ya no sa ko fa sa ni ko kro ni danfu. Essa ni papro no so to tunufu. O tunufu se ukuni ese. No one who did that. One who say ukuna ese da. Sa. But who be man who sacrifice who for you say who na pro when ya da de to ato ko mana. When you say no ato ko mana. Da ni Jenina ye tie Sompa. We dem ka na mana mana no. E no so fi asa no ko ukuti be die we ya die o. Pasa ka asambola dia kiko ito akamawa. Okay. Dia ni no se sia wari jaya ye bai ye wu kwan dia ba kwaso na ye pa se sia wu media ma wa pa nyama dia mi yama me yire ni dia ni mi stop ako sei. Oh. Pa ka troma bi stop amano agu pa top di jamano de wan fan ye kakra Ligina sai. Mi fika amante. Onko to bi. Every honum na ko crash ko to bi. Semo. Hello. Hello, good morning. Good morning. What's your friend? Sompa FM. Okay, ma minti o. Me program na say, si aware na bana fire nkumafo. Mafo ne ha ha ye mana ye wale ne panipa no akwaba no de na no pese ose no it is the one ya botre na wan tena wo de no kasa wo hwe de nkumafo ne ya wuntumi ware. Okay. Si ne ye ma ye ware ye nyampa bo panti so kwa ya no maboa ye mpaibo Mate ye beka mo mpaibo Kevin ma memfa last caller. Hello. 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 Bacho udini baby akasa free. Metacho bi binti mi di within the state akra. Jenina ye tie Sompa. Metacho emema ni bi so ho a ya na yi o. Aya na aya dai. Emema ni bi ho a ya na yi o papa. Adai. Because emema do ho a ni be ma translate. Bibia ni awati na abutere. Me boano be mi tani situation mama ko ma and I be popin in the thing dynamic. And so in national thing they be promise and faith and they say they me me. On person be yo ho ade ho. Be o boss awati na abutere. O boss awati na me na wo ma me da o me. Okay, aya ye audio brand number ya wa free. Ye be addressing matters no why? Right, abusia ha na brebe makwan na ye de ofre dwumadie no asie. Dwumadie no ye hour of hope. Kwasiara no pa bia nonso ekosi nonkono na ye de brewo. Wote awotutu anka sana wote King George nso enka. Wote the great Ochemka. Ye the secret of life no nso e brewo. As that I say, enkoma mi chief executive producer, Dr. Blessed